waler kotenore kod mano. Kawadhi nyime en yogai mar Azimio Raila Odinga nyiso chia mare ni jotend pinje mag Afrika biro yiere kaka jakom mar duol mar AUC e yiero ma higa manyien. Odinga lero mai kinde mane otimo limbe e kaunti ma Kisii ka bende lero ni tudruok mare osebedo maber gi jotend pinje modhuro e Afrika. Kendo pod biro dhi nyime gi lamo mar chung' kod dwaro mare. Jafwambo Wenga ni kod ler mathoth. Dwaro mar Odinga mar bedo jakom mar riwruok pinje Afrika koro medo tedre mokalo e pacho ka. Limbe mare e sub-county ma Marani, county ma Kisii, ogai mar Azimio nofulo ni dwaro mare no medo tegno kalure kod sir ma ogeno yudo kuom jotelo mag riwruok mar Afrika ma ugwe kata East Africa Community. Sasa mimi wiki ijayo hii naenda kuona na Kagame. Kagame vile nataka aingie ndani. Mama Suluhu tayari amesema ako tayari atanipiga mimi kura. Sasa bwana Salva Kiir amekubali. Sasa hii bara hii yote Afrika Mashariki yote nataka kufiaka. Sawa. Odinga wuok tich ne orado ko jatend piny Kenya William Ruto gi nyawadgi ma Uganda Yoweri Museveni kama bende ne gipuode wach kaka gibiro sire lwedo. Kae ne olero ni ranyisi duto e dwaro mare no nyiso ni obro go maber gikone. Paro mabende oselwe gi jawach lop nyawacho ura ngoni nyawacho to Odinga no Ruto na Museveni. Tulienda kutafuta kura ya Museveni. Sawa? Ruto vile akaja pale, alikuwa vile na shughuli pale. Kura na yeye. Kaambia hata wewe nataka kura yako. Wakakubali yeye na Museveni kwamba atanipiga mimi kura. Museveni amesema yeye mwenyewe ndiye atapropose mimi. Sawa? For the chairperson position of the AU, and the government of Kenya is fully behind him, as his bid for this influential position sets the pace for a significant leadership undertaking to Kenya and Africa as a whole. Honorable Raila Odinga's contribution to democracy and development in the continent cannot be understated. He is indeed a statesman, a patriot, and a Pan-Africanist who has made substantial contributions to the betterment of the Kenya's political socio-economic sectors. Odinga mageto kao kar jakom masani Mausa Faki mauke piny mar Chad osingo limo kendo lombo thoth jotend pinje Afrika mabiro goyo ombulu ka bende mimonde bi yiere to nyaka bi yudo ombulu maromo 2 ewi 3 kuom jotelo duto mabiro yiero higa manyien dwe mar 2 no. Sasa hii bara hii yote Afrika Mashariki yote nataka kufiaka. Sawa. Alafu naenda kule kusini, juzi nimekuwa na ule na Ramaphosa amesema ndio. Sawa. Sekedi amesema ndio. Sawa. Sasa mimi naona yule ambaye atatoka tutamanyana naye toka kiwanja. Akiniangusha sawa. Mokum johera mag Azimio osebedo ka penjore ewi kaka siasa ma pacho kabiro chalo to Odinga ponono ni obiro yudo komno. Odinga e tielo machielo nochiwo ler kowacho ni onge fuok mabiro dong'. Nigenda Disemba hapa ni saa 2 na ndege. Nalala hapa Kisii, asubuhi natoka na ndege, saa 4 nimefika kule nafanya kazi. Siku Friday ninarudi. Sasa sio niko hapa. Na mkinitaka kwa kazi ile nyingine yote mimi niko. Nasema hiyo ikae kwanza, mimi nitakuja kufanya hii hona nchi. Sawa. Na tunataka tusembee pamoja na tuunganishe bara ya Afrika na vile nchi yetu ya Kenya mpaka iendelee mbele. Tunakubariki, tunasema kwamba enda mbele, na tunashukuru Mheshimiwa Ruto kwa sababu ya kukubali kushika wewe na kukupea kura yake. We encourage you to get that seat, and Kenyans are Africans and Kenyans deserve that seat. Lakini pia ningesema Elora Makisi buo pinyo macho mar county no. Wenga, Ramogi TV.